یہ ریڈیو کشمیر اول گول تسمر مول اس خبر بوز عید نماز ادا کرنے پتہ تمام مسجدن مز لوک غیر حاضر لبنہ سارے اپیل کرنے اگر کنس یمن نمازین ہندس بارس مز کھانا عطا پتہ لگہ سہ گھ مسجدی کمیٹی ست یمن فون نمبرن پہ رابطہ قائم کرن فون نمبر 2794863512 98674539 ام پتہ مے پتہ رات پہ ضلع ادھمپور کس گامس مز اخ نفر مرژوانگن کل پہ پتھر یل زن سہ موقع پہ ہلاک سپد تو حادثہ تمہ وز پیش آمت یل زن مرژوانگن کلس پہ ہیر لگت مرژوانگن ژور کران اوس یل زن امس ست بیاکھ ملزم ٹماٹر کلس ژھایہ روزت گرفتار کرنا آو آز صبح 10:50 کور دیو نامعلوم بندوق بردارو اخ رات مونگل گرفتار یم سند قبضہ تل 3 مارتور 4 پستول 55 داجہ 60 ہاک ٹنگر 9 پلاس تو 2 گھینٹ برآمد کرنا آئی واردات جائیں ون تہ معائنہ چلان ون رات مونگل اوس تم وز در اندازی ہز کوشش کران یل زن سوری عالمی دنیا مس نندر مز آرام ترٲوِتھ اوس آز روتلہ آئی اخ بنیل ہیٹ پیش یم ست لوکن مز خوف و ہراس پٲدٕ سپد یمیک اثر 1 کلومیٹر زیچھر تو 5 کلومیٹر کھجر محسوس کرنا آو امہ بنیل ست سپد جان آپنس کچنس مز اخ تھرماس موقع پہ زخمی تو 3 پیالہ سپد ہلاک تو انسان ساری بصحت السلامت ٹریفک کنٹرول روم پریس بیان مطابق آس پگہ تمام نوجوانن بڑن تو بجن باٹنیکل گارڈن گھنک اجازت موسمیات کے اطلاع مطابق آئندہ 24 گھنٹن دوران اکس 2 جائن گگڑ مینگنین گاند ٹھولن ست چاکلیٹ تو برفی وسنک امکان ناظرین ات ست ووت خبرن ہند ایول دنان ٲسِن اجازت خدایس حوالہ